Nibyo ubu tuvugana ikipe ya Sport iri ku mwanya wa 4 n'amanota 27 ndetse ibi nubwo bishimishije bamwe mu bafana bakomeye cyane mu ikipe ya Sport. Kugeza ubu ikipe ya Sport irimo kugerageza kuzana amaraso mashya, gusa nanone kandi ku rundi ruhande hari umutoza urimo kuvugwa cyane mu ikipe ya Sport ndetse bitunguranye ashobora gusinya amasezerano n'ikipe y'ikundiro ikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Vikana neza ko ikipe ya Sport igikombe cya shampiyona ishaka kukibikaho mu buryo bukomeye nyuma imyaka 5 idakoza imitwe y'intoki kuri iki gikombe mu buryo bugoranye cyane. Ntabwo wabyumvisha neza ko ikipe ya Sport atari iheruka gukora ku gikombe cya shampiyona. Nimuze mwinjize kuri iyi page ikomeye ubundi tuganire cyara neza, ufunga umukandara ndetse ukore subscribe kuri tukurukane no kunzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye by'imikino tuzatutegura umunsi ku munsi. Umvikana turanzika ingingo imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Ese byifashe bite? Reka muri make manze nakubwira uburyo ikipe ya Sport imyitwarire myiza ndetse n'imibi byayiranze. Ikipe ya Sport yatunguranye inganya n'ikipe ya Kiyovu Sport igitego 1-1. Ibi byashimishije habe na gato abafana b'i ekipe ndetse batashe bababaye kuko bizeye ko baratsindiye ikipe ya Kiyovu Sport yari ku rwego rwo hasi. Harimo kuvugwa ibibazo bya mikoro n'ibindi bitandukanye, ariko si byatunguranye kuko iyi ekipe ya Kiyovu Sport nayo yanganyije ikipe ya APRFC ku bugaro uburyo bukomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Sport kugira ngo ikuremo amanota ndetse gap iri hagati y'amanota y'ikipe ya Sport ndetse ikipe APRFC agende agabanuka. Ibi si byashimishije habe na gato ndetse mu mboni z'abatangazamakuru bitangira kuvuga ko ikipe ya Sport itari serious. Gusa nanone dinoro wabanjirije ikipe ya Sport yatsinze Rwamagana City ibitego 2-0. Ibitego ibitsinze idafite bamwe mu bakinnyi b'imena bagenderwaho. Nanone kandi ku rundi ruhande hari umukino washimisha abareo cyane ubwo ikipe ya Sport yasuye ikipe APRFC Police FC itsinda ibitego 2-1. APRFC ihita byaba byose biyirangiraho ndetse itangira kuyegera mu manota. Byaratunguranye cyane ubwo ikipe ya Sport yakoraga n'ikipe AS Kigali ikubitwa ibitego 2-1 ndetse hano havuzwe ibijyanye n'imisifurire itari myiza itaragenze neza ku rundi rwego ndetse ibi binatuma ishirishamo bamwe batari bake mu basifuzi basifura hano mu Rwanda kuko ubu seve zagiye zivurugururwa. By'umwihariko binumvikana ko Umutoni Aline ari umukinnyi ndetse akanafana ikipe APRFC. Ferwafa yabikoze ibizi byumvishe neza nk'abafana ba Rayon Sport bashatse impamvu zitandukanye, ariko nuko ikipe ya Sport n'ubundi yari ifite amahirwe yo gutsinda Etincelle FC inganya igitego 1-1. Ibi si byashimisha habe na gato abayobozi b'i ekipe, akaba ariyo mpamvu kugeza kuri uyu munsi arimo kuvugwamo umutoza ukomeye cyane ufite ibigwi byo hejuru umwita Patrick Usemusi. Ndetse mu soko ryo kugura no kugurisha iyi ekipe bahanganye zirimo kuvugwamo abakinnyi baremereye cyane. By'umwihariko nimuze duhurire hamwe kuri abo bakinnyi tubasesengure. Ese ni bande? Ese wo nk'umuriyo niwe mukinnyi wagakwiye kuba asinya mu ikipe ya Sport, dore ko iyi ekipe ikeneye rutahizamu ukomeye kugira ngo azayifashe. Ku rundi ruhande ku ikipe APRFC ihanganye n'ikipe ya Sport birimo gushoboka ko umwe mu bakinnyi yifuza ikipe ya Sport ishobora kuyitera agapapu. Byashoboka cyane ku rwego rwo hejuru. Nimuze duhure hamwe kuri izi page ubundi tuzirambure udushyigikire kandi subscribe kuri buto tukurukane no kunzogera kugira ngo ujye wa mbere mubona update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi. Nibyo wabyumvishe neza, mu gihe amakipe ari mu kiruhuko cy'igice kibanza cya shampiyona ya 2023-2024, amwe mu makipe akomeye cyane ahugiye mu kureba uburyo yagarukana amaraso mashya ku kubitiro n'amakipe ahabwa amahirwe ku gikombe cya shampiyona. Hari Rayon Sport, APRFC niyo yavuzwe ku isoko cyane. APRFC ifite
imyanya 4 y'abakinnyi igomba kongeramo. Gusa chairman wayo Yotona Colonel Richard Karasira yavuze ko bigenze neza babonye bitazabatwara amafaranga menshi bazigondera bamwe mu bakinnyi beza hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo kwitwara neza. Ntiyatinze yahise yerekeza mu kipe ya Gasogi United, ariko kugeza ubu ibiganiro bikuba, ariko ku ruhande rw'umukinnyi Naripangu uravuganye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport mu buryo bw'ibanga rikomeye, ndetse bumvikanye byaje kutagenda neza kuko KNC amafaranga yahabwaga ntabwo yayemeraga neza, ndetse bikaba bivuga ko KNC bigoye ko ashobora kuba yatanga uyu mukinnyi. Ikipe ya Sport yakubise ibyumvirizo mu banga rikomeye, nayo iramanuka muri transferi itangira guhabya. Nyarukira mu kipe ya Kivu Sport, Kirongozi Richard, uyu ni Umurundi urimo kubica bigacika unyura ku ruhande, ndetse ntabwo wamushidikanyaho kuko yitwaye neza cyane mu bibyo agaragaza ndetse n'ibyo akora mu kibuga. Ni karite y'ikipe ya Sport. Nk'umufana ntawe wakwifuza ko Kirongozi ajya mu kipe ya APRFC, gusa byaba bibabaje ikipe ya Sport bayitega papu, kuko n'ikipe ya APRFC yagezeyo irakomanga iganiriza Kirongozi arimo gushaka ekipe by'umwihariko, kuko ikipe ya Kivu Sport bisa nkaho kugenda irindimuka ku buryo bukomeye, kuko kubona amafaranga yo guhemba abakinnyi bikigoranye cyane. Uyu Kirongozi maze amezi 3 adahembwa muri ekipe ya Kivu Sport. Gusa Rikrutomazo ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bugerageza kumuhaho uko bushoboye, kuko ikibazo cy'amafaranga cyagiye kivugwa mu kipe ya Kivu Sport birumvikana. Gusa nanone hari amakuru yagiye agaragara ku ruhande rw'ikipe ya Sport ko ikeneye umutoza ukomeye cyane uzayifasha. Uyu mutoza bamwita Patrick Osemos. Ibigwi bye birahanitse cyane, gusa ibigwi abenshi bibuka nuko uyu mutoza ukomeye ku rwego mpuzamahanga yanyuze mu kipe ya Simba FC hari mu gihugu cya Tanzania. Nibyo byumvishe neza mu batoza bose bandikiye ikipe ya Sport ko bashakamo akazi. Patrick Osemos niwe urimo kwifuzwa ku buryo bukomeye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport, kuko CV ye irabimwemerera. Gusa arimo kugerageza kugira ngo baganirize uyu mutoza tunguranye cyane. Ashobora gutoza ikipe ya Sport. Shampiyona izatangira ku itariki 12 kwezi kwa mbere 2024. Iyi ni Gikundo Info ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Nimba ari ubwa mbere ntibibagirwe gukora subscribe kuri bututukuru kandi no kunzogera kugira ngo ujye wa mbere mubona update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi.